Bwega tukoinambere kwa tuicho kagira kaire murithire wa Meru TV na ikengo tukainambere kwa tukiriragiria marame gwite magikagirwa na kumatirwa rangi ndeni ya ngatheti ino yarukirirwa emundi njarani akonde na ngatheti ya The Daily Nation ngatheti ira nkona yena mantu mwanya mwanya na kiongo kinene kia ngatheti ino rukirirwa emundi kiriwa mawatho maruto makari marito maramethiritwo makina mbere kwigwo makibanga naua kiri bara bakego bakiandamanaga mawatho maruto marito makari maramethiritwo makina mbere kwa makibanga naua kiri bara bomba kwa bakiandamanaga ngwetigia kiri riboti ino ya Jeff Gituma inu twarikina kuona gunyuma ukwegwa waziri Murkomen akiariria mantu mama muraithiri wa Meru TV na agitariria wa sheria ire ikubatira kuina mbere kwigikagirwo gutigera ati maandamano ria makuruthwa gutina mbere kwa kwina uthukangia kana gutina mbere kwa wikuyagirwo mantu mara mathie na mbere kwa maikuyagirwa ndeni ya maandamano makuruku kuririkana kiri maandamano mama mathie na mbere kwa makurutha wa ni Gen Z kumeneria thirikari na muno bagichwa last time kana maandamano makuruku marari kuririkana bara bathie na mbere kwa baikutiriki 25 mwanka mukuruku mweri wa thanthatu na rende President William Samoei Ruto na thirikari yake bethiritwo bakina mbere kwigwa bakibanganagia kurutha sheria chimbiri kaina mbere kwigitigagira ati guntu kura maandamano methiritwo makina mbere kwa makuruthawa imakurutho bwega na njira ira yagirite kagita kara wethiritwo gikirwa kana ukibangano kuongerwa mabaine na kuingirwa kana kuthaikwa kubaraba kaina mbere kwa bakionekanaga kwa ndeni ya mitego ino borichi na kuibethiritwo bakina mbere kwa bakiora gukinyabo gutigira ati bemetho muno kagitani igaka ndogono tukina mbere kwa tukirutho karatati gatuna na karatati gatano murithiri wa Meru TV na iru rugono rwa rumatiritu rangi ndeni ya ngatheti ino kiri mantu makona siasa tukaina mbere kwa tukithagira Uhuru arakwariria mantu makoni na Jubilee Kalonzo no nethiritwo kina mbere kwa kigarura rietu ria kiama kira giake kana nethiritwo kina mbere kwa gichenje kidogo mantu makiama kira giake na ende inara ethiritwo kiuga guchenje kidogo kukwaria kiama giake kithiritwo kina mbere kwigwa kana ethiritwo kina mbere kwa kirutho kengo tigira ati na kuri blood kiama iki na iye kwina mbere kwa kiwataga umaarufu nkuruki gatu inambere kwa tukithonga tundeni ya ngatheti kwina nchambeno wetwa Ndiangui arari blogger ndaonaga Ndiangui akinambere kwa akiaragirwa na antu bakiruta maoni mwanya makoneni na amuchambo uyu indi kiure kya kinene kiriuria tiriri Ndiangui ne muoyo kana Ndiangui ne muku nonto Ndiangui bado atikumenya nara ari Justice Chacha Mwita nethiritwo kinambere kwigwa akiuria DCI Mohamed Amin gutigira akuthina mbere kwigwa nganganaga bura kuombekana gutigira ati muthako uyu akoina mbere kwigwa akimenya wa Welabert Chake gutigira ati Ndiangui akoina mbere kwigwa akimenya wa iko ari karatati ni gatwere no tukaina mbere kwigwa tukithagira riboti ino gutiena ibwega muntu kuririkana over kana nkuruki ya alitwa ngiri 42 bethiritwo bakina mbere kwigwa bakia twanya twa kuthi na arora Kirima University naro kuirikana ati ngiri mogwanja chia ana baba na mbere kwa bakiruthaga kigerio gikigia mwanka mukuruku ngiri mogwanja magana mathanthatu ma 40 iba bethiritwo bena C+ na gwitia na baraba yetu bakinamba kwa baitara kosi mwanya ndeni ya ma university kulikana nkurukia ana
ngiri 42 bara bethiritwe bakina mbere kwa wetuga qualified kana bara bethiritwe bagikuruka kuthikira ma university nyuma ya ukarira kigerio ya 2024 KC Kenya Certificate of Secondary Education gotia ni KCSE ira bethiritwe bakina mbere kana batithiritwe baki apply ki replacement gukurikira nyamono yetawa COPS na ara indi gukwerekana ati no watibone na muno kinya kirebo na kwombe ko kiwa kwena challenge ne muno kiremanto mama makonenie na kithomo na iko watu kaina mbere kwa tukiruthagira kararatini kama gwanja rwandikiritwe na njira nene na enkala Gato thongere ndeni ngatheti eno tu twegwe tukionaga imbio yongwa yethiritwe ikiaragirwa haya karatatini gatwiri no tukwithia rugono rwa Ndiangui arende kwithiritwe kwina igamba riritwe na harakotini utigira ati IT expert muthako uyu arari expert wa IT rikeneta Ndiangui Kinyagia nethiritwe akinambere kwigwa indi gukiuragwa kana koti ikiuragwa gutigira ati kurutha bunthe bwa kumbigika gukurukira DCI kuona ati Ndiangui na kuonekana nara Justice Chacha Mwite ethiritwe akiumiria mbere ya mugambithania na kuga ati igukubata kwigo kimenyaga imbio ekwenderea na athi nambere kwigwa kiuga ntuwe 10 nkuruku athi nambere kwa karagiria untu bubu na muno ndi gukimenagirwa makarikata mamethiritwe makinambere kwa makionekanaga muno makarika ma ana kwigwa bakiuraga muno makarika mantu bara bakwigwa bakiaragiria thirikari makithi nambere kwa makionama mantu kana untu bura indi bwethiritwe bwite mabaingi bewe bakiuga bari watini kana maisha mari watini kumane na bora ba kwigwa bakimenagiria thirikari irugono roka inambere kwa kirwa na njira indaya karatatini akagatwire agao murithiria wa Meru TV karatatini gatuthatu karia riri mantu makoneni na ugima bwa mwiri na ara indi kiongo kia kira kana gukwirikana tetera kagita gaga kinya uthina mbere kwigwa maybe ukiriaga mbechino cash nontu sha nethiritwe ikarataka ikure marima muthikiri mantu makoni na sha no mathite na mbere kwa makiaragirwe ndikumenya kana sha yaku nethiritwe kiruta ngugi ndikumenya kana nethiritwe kirikana na maybe any challenge kire gutumira sha ino yaku lakini kagita kana Millicent Kinyi ora ari endeni ya giti yake kana wheelchair yake na Naivasha Sub County Referral Hospital athiete kuruthirwa uthinji kengo inambere kwigwa akiragurigwa na gutigira ate kwigwa akibuyaga nyuma ya monde nethiritwe akinambere kwigwa kiriaga ino wetwa SHA kana mbechiri kubatira kwikira wa kiri SHA na atina irandu no riku ethiritwe ari nario ndeni ino kana kiri mbecha ino chikurirwa SHA lakini kagita kuririkana ati system ya SHA etiri na kana itikuruta ngugi na untu bubu bwethiritwe bukinambe kwa bukinyagiria anene na arende nkona kinyoyo urarutaga ngugi ya ukota house help uyu baba betawa atetheria wa nyomba ethiritwe kinambe kwigwa akitwika diagnosed na hypochondriac lipoma we uyu murimu wari kuyo na thinambere kwigwa akiruthagirwa operation indi lakini kuririkana ati kinya nyuma ya kuinambere kwigwa keybook surgery na achibitari ni ino na mwandiko wa kinambere kwigwa akiriaga mbecha ira chibatiri kiri SHA ino na thinambere kwigwa maybe akiriaga akana kimure mbecha ira chibatiri bado gutithiritwe kukethi nambere bwega kana mutaratu gutithiritwe kinambere bwega nuntu indi murigiro munene igutumira urari gutumira SHA ino na SHA ino ni thiritwe kinambere kwigwa itakuthi bwega untu bura kwithiritwe kinambere kwikira wa
kana kiuga the SHA officer thie na mbere kwigua kiberaga ati murimo uyu tumba kwina mbere kwigua ugitwikaga covered na SHA ino arendi mibango erere igutigira ati bakwina mbere kwa baichwaga njira chingi chia guchwa mbecha ino akinye kiuga netheretwa kithura muno nuntu bobora etheretwa kina mbere kwigua akirwa wirigiro bwake burari gutumira SHA ino na atina mbecha no ire kwatheretwa kina mbere kwigua atarite chia kutigira ati SHA ino ni kuruta ngugi but aina mbere kwa kirawa murimo yo agoti namba kwa gitiritawa na SHA na kwa wende gitwika ni challenge ingi enene mbecha kumenyekana ina kuikauma kiri gutira ati akoi namba kwigua akira goragro kwina ana barabathi namba kwigua baki erathawa akagita kamandamano aze kanata muji wa Ian Opongo bethe tubakina mbere kwa bakiruthaga rugendo ruraya kuma Kakamega Monkana ara Nairobi muthenya wa goro bena kithikiro kinene muno na bena nkoro indito batira thiete tu ogu kuma ntereno kwa Nairobi but na batia yete ko confirm ikuke mwana wa menke 17 kethwa na kuire kana atakwa lakini barayite mberema bena kithikiro kinene no yo we Henry Shikanda urathie na mbere kwigwa kukinyage collapse kana akiwa kagita ni karukiri akwigwa ndeto inochia ukwa wa kana kagake na kiure kia kinene family no yethiritwe kina mbere kwigwa kiuragia indi ni inako mburuburu ira chiarathire mwana uyu wa goiri bari uga gikuo kiumu muno abambu ethiritwe ki athiretwa kina mbere kwigwa ikuya nuntu bwa kumaka akagita kara eigwire Ian akwina mbere kwigwa aikuyaga uyu ni thewa Ian akuga indi uyuwe ethiretwa kina mbere kwigwa akiwa na kwigwa aikuya nuntu bwa kwigwa kauyuwe gake ikathie na mbere kwigwa kirathawa kuringana na ithewa kana ithewa Ian ethiretwa kina mbere kwigwa gitariria na kuga ati mwana uyu wake tikagwende hari mandamanoni hari tikakwende atwikana na kuia kanambi lakini tuka athi na mbere kwigwa akirathawa na ethiretwa kina mbere kwa kiromba kinya andikari na ntu wende bwa utigira ati bakwina mbere kwa bakimuteragiria kuona ati mwiri wa kana kagake ukwina mbere kwigwa ugikinyithagua na aramuye no kwina mbere kwigwa ukinokagwa na njira ira yagirite bariuga barenda kiroto kithina mbere kwa gikionekanaga kumania na gikuo iki kia mwana uyu wago indero chakara tati yatwire kumurithira wa Meru TV mantu mabilira tukwaragiria bare ya ukaratati gatuna murithira wa Meru TV na arende gukwirikana no thi nambere kwigwo ukiringa wa baini ya chiringi 100 kana ukaina mbere ko kingagirwa mieri 3 kethirwo konekana uri mandamanoni na njira ira itagirite kethwo kathi nambere ko kiandamanaga na njira ira itagirite na arainde ajumbe bethe kina mbere kwigwa bakibangania gukurukia bill eno nikire bunge na ibelere kaina mbere kwigwa gitigagira ati kwigwa kirothagira tuchigo tumwe twa katiba ugaruruku muno kirimantu tamama okwegwa makoneni na maandamano bill no murithiri wa Meru TV gatuike kaina mbere kwigwa kurukaga kaina mbere kwigwa ikiretaga mawatho mangi kana kaina mbere kwigwa ikirethaga mawatho mara magatigira ati rira wainara kwandamana utina mbere kwigwa ukendamana na njirere tagirite in case ukuna mbere kuokewa ata wandamanite na njirere tagirite baini 100 kana kuringwa kana kuingirwa kibungo kia mieri 3 mbonera ukiri ya makabishi na ugu nuntu bwa ku participate kana nuntu bwa kuina mbere kwigwa ukiriaga maandamanoni na njira ira itagirite kuririkana ati new medic intern kana tete interns bara urigitani tibonde bakaina mbere kwigwa bakiorera chiringi 200 wa mweri
Pana tibonde na aranko na health cabinet secretary waziri wa mantu makonenie na ugima bwa mwiri Adan Duale muthenya wa Jumatatu na thia nambere kwigua kiaragiria mantu mama na kiuga ati tan bonde bakaina mbere kwa bakionaga mbecha ino na ara kwethiritwa kinambere kwigua kiugaga michara eno ikegwa ikirage kuma chiringi 180 mwanka chiringi 200 kulingana na kanya kara muntu ethiritwe ari nako kagita kara ethiritwe kiaragiria ndeto ino negwite akiuga wirane botigira ati akaina mbere kwigua kiwatanagira bwega na arigitani na muno na intanzu baba kengotigira ati baimbia ngirie mwe gare 47 bakoina mbere kwigua bakira wa aguntu mwanya akengotigira ati manti magukara bwega na njira ira yagirite na hiyo gono rwanko na rwandikiritwa go karatini gatuthandatu na njira inkathama murithiri wa Meru TV karatini kamugwanja kare ariri mantu makonenie na KCSE na ara kwerekana nkurukia ana ngirimagana kana 40 na bairi bathie na mbere kwa bakirotha KCSE na bakuruka lakini batithirite baki apply kiritwanya twa university rugono rwaro ria gago rukina mbere kwa rwitariria mantu mama murithiria wa Meru TV. Karatatini gatugana karatatini katunana nonko na beli ya kwa rimantu makona CDF ile yagao na ara yethiritwe kirirwa ekegwa ina twanya tungi twiri twombecha kiaragirwa inde tuyo chithiritwe kinambere kwa kiaragirwa gao nkona kinya kigina kia GAF kithiite na mbere kwa kiaragirwa agao bado endeni ya ngatheti ino na metho monthe ndimena ara Senate kuona kegwa bakaina mbere kwigwa bage approve constitutional amendment kana bakaina mbere kwa bage kurukagia kuruthoro garuruku bubu obwa katiba tuchunje tutu moto katiba twatwethire tukina mbere kwigwa tukaragiria mantu makonenie na kigina muno kigina kira ya CDF kira kithia nambere kwa ikinenkanagirwa na ara ndeni ya ajumbe kana kigina kira kithia nambere kwa gitumagirwa na ajumbe kurutha mantu mwanya na muno nkuruki kairi kuraitha mantu makoni na kigina kira kia GAF mbecha ino ri iri kana chira wigitumika bwega na mbecha ino ichikubatira kwa nambere kwa ikinengano kana iringanirwa amwe chithi nambere kwa ikiruthaga mantu mwanya irware rwaru thiritu kinambere kwa igwa ruki wataga mwanki anthikiruni yetu ya Kenya na ndina uma ukakwa igwa thinga tangirite mantu makoneni na siasino chietu chia Kenya no kumenya kira giko inambere kwa igwa gikiaragirwo kiongwa karatani kenda ni ndeto chia advert ichunkuona gugu karatati ni ye 10 imantu ma IBC methitu makinambere kwigwa makiaragirwa agago bora IBC yethiritwe kinambere kwigwa ende yena kagita ka lito kana tuye kagita akathaga kwibanga bangania nonto bwa ithurano bya mwanka wa 2027 kwena profesa munini wa rais na thiritwa kionekana akiriunga sana na arantere chi ukambani na ara kwerekana ndiunga enwende na thiritwa kinambere kwigwa ikitumika gutigira ati ni wa kathirikari Deputy President Kithure Kindiki arerekana nomba kwigwa alemetu yukonvince mutongore wa Wiper Kalonzo Musyoka kwigwa kithongera murengoni wa thirikari kurutanira ngui na President William Samoei Ruto mbichene ni kana mantu mara methiritwe makinambere kwa makionekanaga na atikagita kandiunga inochi ya kendeke na gago ntere inochi ukambani kwethiritwe kionekana ati gutina itakaute na unyanya no bureko ethiritwe kinambere kwigwa kirutha gutigira ati no convince Kalonzo kwigwa kithongira ndeni ya thirikari karatati ni 10 kariritie ndeto ino iria ndeto kathumba tu ira ukainambere kwigwa muraithiri wa Meru TV ukiraithaga kana ukimugarukaga
ugure ngatheti yaku uthi na mbere kwigua ukibonagira imbi yoyongwa enu yethiritwe kina mbere kwigua igikagirwa uritaniro cia omeanthiguru kana cia kimanthiguru iriaga uthiro cia kibiashara iriaga ugu na cionthe ino kaina mbere kugicionaga waumagaruka wagura ngatheti yaku guku ni kwa Meru TV ni uthi na mbere kuraitha mubango wetu wa turinge. Amen. Good morning.